Narikong kaum paya sa mapadisi mapalasa kecuali pong Allah Ta'ala denun lema di bola la ilaha illallah rilalat tubuta. Nasaba nariko riwat tu madisita pa. Malamak moto hipuada, malamak. Tetapi nariko melo ki lele ripamasena pong Allah Ta'ala lewa resak na ripuada. Narampe sede pandrita makada. Nariko melo rupatawe na poleria senge sakaratul maut. Nariko rupataw todega gatodona. Rupa tau todega keyakinan na, rupa tau dega ganon remak kata ni masa, mabiasa ni rupa tau husa ni riwatuna melolele ripamasina pong Allah Ta'ala. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم وبلغ رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sininna toma-toma labbiku makoto parasila suram malabbi angke ripakalabbi laurisesi arajanganna pong Allah Ta'ala. Alhamdulillah syukur ki marajatan rigangka laurisesi arajanganna pong Allah Ta'ala. Nasaba ang kanama si mata na wereng kisege ega na papenyaman na sehingga saba inasabari na to padang kamana si hadir rilalan na iyon rumabarakay degaleng akata sangadin na sapay rioranun na pong Allah Ta'ala. Ang kangata hadir rilalan na iyon rumabarakay seditan rabuti makada ang kakikoritu si mata ang kasukuru ki segega na papenya mengke na wering ki pong Allah Ta'ala. Ang kangata hadir rilalan na iyon rumabarakay mancajibuti makadang kakisukuru ki papenya man na pong Allah Ta'ala pada leba ni papenya mengumuru papenya magkasempatan adisit-disingan lebih-lebih patapay yang kemat dibola rilalang atita sehingga saba inasabari nato padang kamana si hadire rilalan na iyon mabarakay. Salawat na niya mapasalama lori ale malabina nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yemakai darajat na rupatawe pole rionrok kami na mariawe nalawa rionrok kami na maria dengan satu konsep minaz zulumati ilan nur. Iya nabitta luar biasa perjuangan apa? Nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rela mengorbankan darahnya, waktunya, tidurnya, bahkan hidupnya demi untuk umat Islam. Jadi kira-kira nareko iya narupas sabarang nareko irampe asanna nabitta sitina jaki engkaki masalawa lorialena mamuare imatu mancaji syafaat riasarimun rinna pong Allah Ta'ala. Sininna toma-toma labbiku makoto parosila suram malabbi angke ripakalabbi laurisesi arajanganna pong Allah Ta'ala. Arilalan na iyon rumabarakae iya mamelo riala ada-ada si parengarangan palisak katobba ritujunna pasalanna alabiranna kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah batuan na dega gapuar risompa sangadin na pong Allah Ta'ala.
Dega gapuar yon repa suju alin rota kecuali pung Allah Ta'ala bawang. Dega gapuar yon repa suju rupata kecuali pung Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nan yariate kakang idilalang atita maka dadega gapuan mapatunan niya mapamate sangadina pung Allah Ta'ala. Riate kakang idilalang atita maka dadega gapuan maberedale sangadina pung Allah Ta'ala. Riate kakang idilalang atita maka dadega gapuan mapalasa nan niya mapadising sangadina pung Allah Ta'ala bawa. Nareko makone ro kayakinata pa insyaallah. Iya romatu kalimat la ilaha illallah weddingi mak dibola rilalang atita idi rupa tawe nasabak magi pak narekon payasa maraja kuasa sangadinna pong Allah Ta'ala rilalang atita de nulle mak dibola iya ro kalimat la ilaha illallah contohna na bawang narekomelo ki mapatta mamanu rilalang na rabatta na engka akoroja farara nareko iruketa me iya romanu rilalang rabbange tama sa tamana iya romanue tetapi lutu imalumpaja masu magay nasaba engka makuasa na alina korilalang pada lepan iya ro kalimat la ilaha illallah tepat taluri pong Allah Ta'ala narikuya sangumpi iya ro batu makuasa na pong Allah Ta'ala denule madi boleh pong Allah Ta'ala rilang atita narikong kaumpaya sa mapadisi mapalasa kecuali pong Allah Ta'ala denule madi bola la ilaha illallah rilang tubuta. Jadi carana ipasumana iya riasange maraja kuasa sangadina pong Allah Ta'ala nenapa ipatama arja kasanganna pong Allah Ta'ala di dalam atita hadirin yang berbahagia. Arilalan na iya ro akurange engka asera pulona asera asanna pong Allah Ta'ala ritalai asmaul husna. Arilalan na iyon ro mabarakaya memelo urampeng katallu. Yang pertama Allah khalik pong Allah Ta'ala puan mapancaji. Jadi perlu ini rupa tahu isam maka iya tu pong Allah Ta'ala puan mapancaji. Pong Allah Ta'ala pancaji rupa tahu Pong Allah Ta'ala pancaji welino. Pong Allah Ta'ala pancaji ya rolangi pitu susunge. Tanah pitu lagi iya ro perlu ripuada. Iya ro perlu risengi di rupa tahu maka dadega gapuang releboni elino mapancaji kecuali pong Allah Ta'ala bawang. Itu yang pertama. Yang kedua yenar itu Allah Malik pong Allah Ta'ala puan maraja kuasa. Pong Allah Ta'ala makuasa pina arunna engke dilebok ni elino. Pong Allah Ta'ala onro raja kasamanna pong Allah Ta'ala ni ta bere bolonge malala ripatta kapoet riasenna batu bolonge nasaba mage araja kasamanna pong Allah Ta'ala. Cenga kimita langie pa. Iye masih kita egana alirinna. Langie dega ga alirinna tetapi nulle monro akoriase. Iya rumatan nase dega ga kabal na dega ga listirin na dega ga storon na tetapi nakala sualam pun na tahu akulino nasabak magay arja kosangan na pong Allah Ta'ala. Iya ro bintangin na rekoan niwi dega ga paggatun na akulangi tetapi magi nulle monriase hadirin yang berbahagia. Iya naro narampe pong Allah Ta'ala arilan na ako ramalabiye makkada. Walaqad saratna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Betulnya kira-kira maka dapurana pancaji pong Allah Ta'ala riasangi neraka jahannam arilalan na iya ro megangi bangsa jingi na niya bangsa rupa tawe nasabak mage yang pertama mega rupa taw punne ati ni kede na pahangi agama na pong Allah Ta'ala. Nomor dua, mega rupa tau punne mata ne kede nak kitangi. Nomor telu, mega rupa tau punne do cili pareng kalinga ne kede neng kalingangi. Poin yang kedua melo rampe yenar itu punne mata ne kede nak kitangi. Yenar sabak na idi rupa tau nawerengi ki pong Allah Ta'ala pak kita supaya mage pak supaya engka kisi mata pakai iya romatatta mitai arajo kasangan na pong Allah Ta'ala supaya iya rotappe wedding si mata tatambah nasabak magay si dito panrita rampe makadang iya rotappen na riolo tawe beda ni makuke tappen na rupato makuke nasabak magay riolo tappen na tawe menre nomumpa neke makuke tappen na rupatawe masuk mutama ni hadirin yang berbahagia yena perlu iwaspadai jakama na masu tapata tolela di pamasena pong Allah Ta'ala nauzubillahi min salik barati mate ki sikira-kira dega ga tappa mak dibola di dalam atita
Nagi narampi pong Allah Ta'ala maka mega tumatu rupataw rilalan na iro neraka jahannam tama rilalan na neraka na sabab magi punay mata din nakitangi contoh na nabawang idi padarae narekomelo kimitay arajo kasangun na pong Allah Ta'ala narekototana baralle tomasa baralle ye burang igalabong ipatama iya ro baralle itutu ina sabatana yang pututofi iya ro baralle tetapi riwatun na cokong iya ro baralle melo tuo nulle tembus iya ro tane temaka tadana tetapi nareko igesa-gesa donna madarita paholo kira-kira sedi arajo kasangun na pong Allah Ta'ala kiwadim sedi aguru makada iya ro nangi baralle temaka lemak na donna tetapi nulle tembus iya ro tana temaka tadana sedi tanra makada arajo kasangun na pong Allah Ta'ala idi pas sikola nareko totana sikola nareko tuo iya ro sikola biasa idi mondriawa batunna tetapi sikola mondriasi batunna hadir yang berbahagia idi pakkaje kacoba ni mita iya ro balewe ako tasi iya ro tasi tamaka fajjena waina tetapi magi iya ro bale tasi dena mafajje sedi tanra makada arajo kasangenna pong Allah Ta'ala hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yenaritu asanna pong Allah Ta'ala melau paratuka ki yenaritu Allah rasik pong Allah Ta'ala pua pak beridalle di perlutoria teka karilalang kita maka dade tu gaga pua ma beridalle rilebone elino kecuali pong Allah Ta'ala bawang de gaga mulle sanggup nabinna na pong Allah Ta'ala ritalai Nabi Sulaiman alaihi salam nabi yang paling kaya menurut sejarah unrosogina panglutta Nabi Sulaiman kerikilna nabawa jok karistana na ulawang ang kanang kawattu marilodangi panglutta Nabi Sulaiman alaihi salam lori pong Allah Ta'ala maka dae puang iya saajang kamu panono dalemu miya makuke melo tanggungi sini na anum furemu pancaji puang dalena iya melo pandre iya soy nasaba iya ro panglutta Nabi Sulaiman terkenal dengan segala tentara-tentara dan dari bangsa manusia, bangsa jin maupun hewan. Ia ro panglutta Nabi Sulaiman alaihi salam nisab bahasana ia ro bahasana olokolo nulle parenta jijinge hadirin yang berbahagia. Gangkana na parenta mana ni tentarana na pakadapungi sedia andre sedia lapangan maluang. Tuline pakadapungi na pakadapungi egana na andre akoroja takko engka bale lupa nandre mana yero andre sedia lapangan sedia guru maraja nala panglutta Nabi Sulaiman mello dampa panglutta Nabi Sulaiman maka da epuang makukwe tatanan lalangatiku maka da gaga mulle pandre sedia rupa tau malengi dalle sedia rupa tau kecuali idi bawa penghadirin yang berbahagia nasaba egana unangi andre upak kadapungan siti bawa bale mandre na capu manang apalagi nariko jokka manang isinin na iya rupa tawe hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nariko makoni ro kayakinata diyakini ni rilalangatita maka dadega gapua mapatuanan niya mapamate kecuali pong Allah Ta'ala yakiki maka da iya ro pong Allah Ta'ala pua mapancaji yakiki maka da iya ro pong Allah Ta'ala pua maraja kuasa nan niya yakitoki maka da iya ro pong Allah Ta'ala puan mak beredale insyaallah wadini ilolonga matu iyaro ala biranna kalimat la ilaha illallah narampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arilalan na kita irsyadul ibad makada ya batuanna makada nigi malapaca purang kalimat la ilaha illallah riwat tumelona lele ripamasena pong Allah Ta'ala tamay rilala surga pamasena pong Allah Ta'ala tetapi untuk lolongan ialah biranna kalimat la ilaha illallah tidak segampang membalikkan telapak tangan nasaba sedi riwayat rampe makadan kesedi ustaz pak kiai engka piara manu iya narekomelo ipandre fanalenya andre nareko na baca iya manu la ilaha illallah ye fanalengi wirino nareko na baca iya romanu la ilaha illallah angka nang kawatu purana na pandre na lufe laca iya rotangan na manu na takon kacoki jepai aga na puada bawang de gaga iya ro saddan na iya romanu gangka na mate tatti we matan na iya pa ustase tatti we matan na pak kiai maka deni muridna aja na tatarifu
ia pamalingki manu-manu makasingin na iyaro aga na fo iyaro pakai makada tanya amatingan na manu-manu ku utari nekia magani haro nariko makoro bateta lisu lele ripamasina pongala ta'ala onroloko puade kalimat la ilaha illallah supaya nalapaca purang iyaro manu-manu narikomelo upan rusuru yolo bace narikomelo upinu suru yolo bace tetapi magi riwatuna melo mate denulle malapaca purangi kalimat la ilaha illallah ternyata engkatallu kuncinna narikomelo ki malapaca purangi iyaro kalimat la ilaha illallah. Yang pertama ipuari nasabak lila, yang kedua yetokangi nasabak ati, dan yang ketiga ipegoi nasabak lanroale. Nasabak narikoriwat tu madisita pa malamak moto ipuada malamak tetapi narikomelo ki lele ripamasena pongala ta'ala lewa resak naripuada narampe sede pandita makada narikomelo rupatawe na poleria senge sakaratul maut nariko rupatau tode gaga todona rupatau tode gaga keyakinanna rupatau de gaga nonrema katani masa mabiasa ni rupatawe fusa ni riwatunna melo lele ripamasena pongala ta'ala nasabak mage yasangi marua tawe aku kampota maruapi ita tawe aku narekomelo kile dari pamasina pongala ta'ala yasangi marua rupa tawe narekoko hori padang arafa lebih viruana narekomelo kile dari pamasina pongala ta'ala rupa tawe iya natunape pak narekoto mapamadang sedia rupa tawe melo lele dari pamasina pongala ta'ala ajalalo ke engka mapo ada kecuali bawang la ilaha illallah la ilaha illallah nasabak magi supaya engka kisi mata tuntungi lele di pamasina pongala ta'ala siti keistimewaan ilolongan nariko yulle malapaca purangi kalimat la ilaha illallah. Sebagai kesimpulan makada mamuara idi angkeri lalana iya masigie si mata tatamba iya rota peta na yulle matu lolong ala biranna kalimat la ilaha illallah narikomelo ki lele ripamasena pongala ta'ala yulle malapaca purangi na totama matu rilala surga pamasena pongala ta'ala amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.